unapokwenda kwenye maombi kwa lengo la kubadilisha hali, si mtazamo sahihi katika maombi. Yaani ikiwa ninaumwa, alafu ninaenda kwenye maombi ili kwa lengo tu la Mungu kubadilisha hali ya ugonjwa ili nisiue, huyo sio mtazamo sahihi kwenye maombi. Yaani ikiwa ninakuja kwenye maombi lengo langu tu ni kubadilisha hali yangu ya uchumi kutoka hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili, huo sio mtazamo sahihi kwenye maombi. Kwa sababu unapozungumza habari ya amani ni muda kitambo. Unapozungumza habari ya afya ya mwili ni muda kitambo. Unapozungumzia hata habari tu ya familia ni muda kitambo. Na wanafunzi walikuwa na tamani ya kwamba hali imekuwa kushughulika na hali ya Ayubu. Alishughulika na kubadilika kwa Ayubu. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa yeye wanafunzi wanauliza, je, hivi huu ndio wakati unabadilisha hali yetu ya mateso tulionayo? Lakini Yesu anachokifanya anamwambia, sikilizeni, hiyo sio kazi yenu kujua habari ya nyakati na nini na majira. Na nizungumze kidogo pia hapa. Kwa sababu Yesu wakati anazungumza hivi, wanafunzi ni kweli wana mtazamo wa ufalme wa kidunia, lakini Yesu ana mtazamo wa ufalme wa milele. Ila anaambia wanafunzi ya kwamba si kazi yenu kujua habari ya nyakati na majira. Yaani yeyote ambaye anapoteza muda kuhangaika ya kwamba lini Yesu anakuja, anapoteza kusudi la yeye kuwepo duniani. Na kama kanisa pia tukipoteza muda kuhangaika ya kwamba Yesu anakuja tarehe fulani, badala ya kuhangaika nini tunapaswa kufanya, maana yake